say Samuel Kwaba be me Adom TV Badwam na ugu social media fear amankwa tamaklo ene ya fo fie da wo man Ghana mu enti adwuma ye forge wa home yesukufo edge won ahome na adwuma bi te se radio ni TV de ejina na so 24/7 ene asrafo adwuma no pepepe sa ena ye kono tie mo ache e mo Kwaba adwuma de na hyase 5:30 se Badwam ene ye de ahihye so a ama talking drum phone so abebon sambrande osaje for Dr. Kwame Nkrumah wia enadwoi se de unimu no da no C4C ba o se enne holiday ise de obia ofie nti yenkasamfa infertility in women man de no mema no mse last year kan mema ne de ti enne ye kan ema no e de nyi free help edofo ti eniye o de e wonye bia but ye nyina ye tie aboabo ye ho in case that chibi kwati so obi ka bia ohun de obeka kire no wati ase na ya mfa nkotwetwe because nyame abodie mu bia bewo bia na bibi na esi na ayese nura ni se ne awo ma me bi fresh say even before ebeka say hello ya mu akwa aba no kana asem me peba o eba na me pe menya 52 eba na me pe na msi nyame beye se nyame so obema obia mfa ho no age se menopause se de ebeba ti enya sa agidie no ebia na wo obi a nso ko through sadie no nyame wo mre mo bia wo de ma ya atobo na basa nyame so wo ya ebu so kra waba mo abu yo hwhia enye ye ya oye nipa chese 1 year kra te say na watna ho 18 years 12 years 10 years 3 years 4 years eba na ma obaboto kakra de nanso yenya mu makese no obeya ma yefe na wuyi okese no fe obi na ye niam ba ko mienu bi na ekoba saa no a eno so nyame nam nenim de efo so apomuden kwan omuso boye nti bi na yenya C4C liver specialist wo ha anopai obeka niam ahodo a etime ma esi oba wo ehun kwan bi wa na fi yenya ade bi a ya anye ne ye ntia asi etime reverse ne dia ene ne wo si tie sankomi doge mo akwa be da bibi aboko de de nyame ase pa Dr. George Siama Junior ene ne di nkomo ena ase pa na yenkasamfa infertility in women ehu adaroma yenti Stefia yebetia ohwefo bia na madawase wo encouragement audi ama obi a otie last week ye hwe eni anu mema na me ko fie no ye de bo me kakra yesi me twa me players echi enti ene ye momode ana ye nka ye ni anu mba so dia yanka ho ana beka because man de be the share da because ye de be ma she edem 1 year na nyin se ma bra ye use ade no so oba na nhye wani mu ntia beka sa wo kra na wo ngo yes as ye kwete se be ma no kra wo pen a ene oba ide sam na se kra nti no adana dog chechire mu nso hu se ye nyina ye pepepe o yes na kasa 10% bi 10% no onu ne problem na ma ye hu enu nti na ye me de pa se wa hye odofo incline no pay because that anxiety no ne stress na be die so no e ka 10% no ti yi free wa body na ye ho enye ize o so betimi yi Sefia obedwe okoyekra minimo bia ni kunu ka chen sa de no wa yesa hwe ma na ba mabu yes enye bia sa de no ena nka baba that's yet almost say nyame be adaro ma yenti o yes enti ye share say ye nuanu ma Sefia ye nsa say ya ye hwe lines we lines na de mo I say ye nuanu mo man reproductive system no ye hwe ha lines we anyhow no enti say ye share the reproductive system na sa na etie enti yankopon ahihye ni na we a I was say yenuanu mba bosumi bia no etukosua na enije semne say ye wo akwalampo na wo da wo maame yefo no mu foforo na in the first 20 weeks no okosua wo betu wo wi ase nyina ran yankopon de ama wo dada which is almost about 7 million. Wow. But ye nyina onyi as in 21 weeks 30 weeks na wo kono na kosua no ba form ne form na ba ne say utu kosua no bosumi bia wo nanso hormones bi ma asoro
enti kosua no da so wo system ni mu nti edu baby a na akọ process bi e friend atresia na kosua na san so akọ back to ovaries ni mu nti se wo do puberty stage yes stage a hormones a your friend follicle stimulating hormone na luteinizing hormone akosoro no na a mature kosua na woto ne bi sa primordial stage of kosua no mature na afi abeye matured follicles no na follicles na wo ovaries ni mu no busumi bia no eshutu a na chese kosua na ba bonte na wenya ovulation but bibi timesisa ewo ovaries ni mu nti ye say wo ovulatory disorders a utiminya problem with fertility the tiane say ovaries na betu kosua no ovaries no so sisi o yare ben a ebi wo ho a etimi ye PCOS polycystic ovarian syndrome the HT nyina ne say kosua no ana ovaries no ahoho no more than the normal size no etimi ye mienu ni nyina etimi ye baako oba bi wo hwanu mu a se fia ye catch no say owo ovarian cyst na ne yem hyehye no ne pa chaw ovarian cyst no ye wo mu types bebre ye wo simple cyst wo ho ana say functional cyst abri bia oba obetu kosua no ovaries no ho no enti e bia wo koye o lab test around that time na o doctor catch us ho na ma ye mu hyehye kosua no tu wi a ebesa ko back but ebi wo hwanu mu a na ba ba ye dermoid ana the FN teratoma the HN say ebi wo ho ana tissues fufuro bi abefra ebi timi ye nail tissues ebi timi ye skin tissues ebi timi ye hair tissues eti befra e ma kosua no so ana ovaries no ho oden ne ba form a etimi ntu kosua ye ebi susu wo hon mu a na eye sene kan PCOS no na che se wo hormones no enye balance ye hormones ni so entimi imbalance ye a kosua no entimi nto because eno na ebehye ovaries no ema na yesa enti wo ovulatory disorders a etimi ema problem eno na bema ene obeto obegbo nsa sabi bo so me so bebi obeka se obese wosa bo nsa bio na emma ana se mpo ebeba kra eba kakra bi ebi kra ebeba na eye wo ya severe pains ebi so ana bleeding no ye too much utumi sisa ho be 5-6 times in a day ni nyina no eye ovulatory disorders the etoso biom no eye bibi aye friend no ligation ana se tuber blockage ovaries no kosua no to a say fa fallopian tube no boko na ebehia se bi be ma ho nsuo wo fallopian tube no na ehye ne kina na say fertilizer no ewia na according to cleavage divide into process bebre na be settle wa awodie ni mu eti settle wa awodie ni mu a na afei I go through the friend implantation or the no ho akobata awodie no ho na enyi kakra nanso se ekwan na eye fallopian tube no mu sia kosua no ntimi nante be ma ho nsuo no kra bi wo ho a ntimi nhia kosua no se bi kra be hia no a emma no kwan ma kosua no nante boko meto awodie no mu na da fallopian tube no na yakase wenya ectopic pregnancy ana so se ebia infection abuild of fallopian tube no mu ye fra bi PID pelvic inflammatory disease enti se unya UTI ahodo gonorrhea syphilis ahodo na unya wo hwe ya efro ekọ wa wodi ani mutumi kwa kan fallopian tube no eno so tumi the blockage eba ema awotu ehu tumi eyedin manipedian ebi kura ho a na wo uterine disorders uterus no eye womb no ankasa na sa wodi na ankasa ebi wo ha na wo fibroid no pacho mesre se enye fibroid bia na ehu ye wo subserosal fibroid wo ho eno na mpem mebre no ekọ awodi ani mu ankasa se akola betomu a na ene ne prepare na ho odin no buru akola no so nti na amase bi wapon ebi soso wo ho no a na abuild wo outside of eye awodi no eno soso tumi nyi a etumi di ohaw ebeto awodi ani mu. These are some of the major things. And now say be impo endometriosis. Yeah, kind endometriosis say tissues na wa awodi ani mu line no sometimes omo grow abnormally. Inside of some being or inside no mu nyi kwa abonten. Nti omo timi kwa kan ovaries kura akosai ovaries no. Nti endometriosis is another major thing edeba. Because of stem cells no ekwa abonten omo nyi wo ho na de how aba. Ebi kura owa na wo service insufficiency and service incompetence.
the ye can na say ye service of the womb no ye awode ne kon service no na abribia no yensem ba eni kwan say bie prekope e wo say kata na time no so na e wo say akola ne ba na service ne bie nti ubehwe a ebi wo ha ye rush to the hospital abra wonyinsem ubekọ nurse no na midwife no sabi or ne nsa hye wase e check centimeters ne kakra wase time on so ye e wo say o twen kakra ebi wo ha utimi nya force labor no services no ta bie in terms a utimi pon ana utimi nya miscarriage yes so a yesra nku ahodro bebre bleaching creams ahodro bebre na itimi increase your chances yes so a yen treat your infections na ye continuously ye infect ye ho ye no medro le ko na asan aba ye fi say edro ne bia anya ejuma but e bia na wankasa woni pedua no e na omwan. These are some of the major things a problem of fertility at the bar in Yanumba. Wow. Yeah. And see, they say, and your bar, Mr. Wakampo, say infections, and so it may cause us. Yes. Infections, the moody here, say, one of who yes, infections, no, a dorsal, unya gonorrhea, it me a coso, unya syphilis, so I to make also. The attorney say, any animal bar outside layer, no, the valve, sometimes infections no are around that area, no, but a core endo service, which is inside. And on a problem, no, never a PID. Your part be away in your by a friend, the POD, the point of Douglas. Any coincidence, the point of Douglas. Or no discover that area, no. It's that area, no, any coincidence, you but unya PID, you be your test, no one say, ensure build or hobby brave, and not me mouth severe abdominal pain. Why you sit to me, my own number on near Shaquanya, liver show. It may affect it may cause infection. Yes, yes. Yeah, better be asking. I just say C4C now TNK. Yeah, Bob Rebon who deal Europa. It can say GD say Rebon one who dear case of fertility no so air result. Rebon who dear near strong kwa a bois regulating hormones. The my Emma follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. I was say a bois Kenya a share ovaries no money to Cosiano a cosro. Ebwa fight all infections a woni pedianum na PID free ni pedianum na onsa untumi mbuni ye continuously na say yes say pelivoto na no maybe a will be an C4C adom all over Ghana and to some extent some part of your friend number na your free delivery aye no so yemfa emro 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 050 00 40 328 050 00 40 328. Yare be a doctor today we are free near any one din komo C4C liver specialist hospital obrebo eye won kwa ya giendo ne di treatment plans ne di ti abribia ya say once treated forever treated anope ya da obi bi ase. Yes ya da Dr. George Siama Junior say oni afa adisua ti say multi infections which ti kona ba Mr. Emieni na ho obetwe me na yabusie di won woda and celebrate your more ne belated happy birthday and comma Dr. Time that's all. Dr. Time that's all. Ono one Dr. Kwame Nkrumah ne di awoda 21st September enti Midima for Herbal Hospital CEO Dr. Time that's on that's no onkwaso radin show no nyo kese usi so be kese pa from yenyina team Badwam ene C4C akwa MGL sales and marketing wa sales executive C4C we show a happy birthday onyame sure pa onkoso anto nkwane ma nkwatenten ya ahomodin wom happy birthday Dr. Time that's all. Happy birthday nko Emma Andrews dodo no enim no Judge Wowo happy birthday enko Emma Andrews onyame Emma nkwatente no mo ho ban fi nkwanhia mane ne nsohwem ne du nkwana men happy birthday Eradin show onyo kese kusiso be kese pa sanso na happy birthday nko mame Brago Akosua Brefo mame Brago Akosua Brefo me baba iwa onkwaso papa Solomon Brefo I know mama papa bi enu ni Akosua ba ko no ka ho na ene grandma ni obia we show mame
Brago akosi abrefo na wonya 6 years rade mfa 94 nka ho nimdie mu nyansam mu onhwe oso na nyini be yo ba mu a nyansafo fa be hwe o maame na o papa no nuanom ena musunti nhira mrafi maame Brago akosi abrefo. Happy birthday nkoma. Happy birthday nkoma Marian Sweetie we free nana abena ti Marian a hye ho no onkwaso opposite ma camera no onyame nhia onye okese onhwe oso ahomaso obi a wudi wa woda ne bia happy birthday rade inshallah papa midi afia amankwa tamaklo medase na memenda no adom dame ye balloting no sharp simple kra ebi anu wanya ho ayiye ni nti meboa ana adore no e pone ho kakra de ama anso atimi ahwe bi kwasi beba asemidi ka wo pensem mo so e wo ho ebi si games no so wusu twa 5 pm until later no nya 3 from A to Z let be abe peke no se drew 5 no na draw no omo bo na wo mu a pe de utwa ye no ya dobo na mo na okro no se 3 ni nyina ba de a okọ nti twa bi ko fu odi se be ya nso bedi ye kwa ba kwasi ye nkọhwe dame emra ye kwa ba